Salibonani lonke elibelethuba elokulalela kulumsakazo. Indaba zisakazwa kukhulumani FM. Sithanda ukubonga lumsakazo ngokuvumela ilizwi likaMlimu ukuthi libe ingxenye yokusakaza kwabo. Siyabafisela impilo ende lokukhula komsebenzi wabo. Sikunyanga kaMbimbitho March. Inyanga kaMbimbitho inyanga eyabekwa eceleni ngumhlaba ukuze kunanzwe ama-achievements abantu besifazana, politically, economically, njalo culturally. Indaba engizakhuluma ngayo yindaba yowesifazana engumama. Ngizakhuluma ngaphansi kwesihloko esithi sona glimpses of God's love in the love of a mother. Ukubonakala kalufifi kothando lukaNkulunkulu kuthando lukamama. Uthando lukamama luyacelebratewa emazweni amaningi, ikakhulu emazweni asentshonalanga. Kube sokudingeka ukuthi lathi si celebrate uthando lukamama. Kodwa ingxenye yikuthi asikuzwisisi kakuhle ukuthi umama kungani sifanele sicelebrate uthando lwakhe. Ngizafunda lapha indaba ephuma eBhayibhelini encwadini kaSamuel chapter number 17 uverse number 7. uHushayi esefikile kuAbsalomu, uAbsalomu wakhuluma kuye wathi, "U-Ahithofeli ukhulume ngalindlela. Senze izwi lakhe yini? Uba kungenjalo khuluma wena." uHushayi wasesithi kuAbsalomu, "Iseluleko uAhithofeli aselulekileyo ngalesi sikhathi kasisihle." uHushayi wathi futhi, "Wena uyamazi uyihlo labantu bakhe ukuthi bangamaqhawe, ukuthi bathukuthele enhlizweni njengebhere elithathelwe imidlwane egangeni." Now, it sounds insulting lokhu ukuthi uHushayi athi yena inkosi uDavida ayifanise lebhere elisikazi. Ngoba amaBhayibheli esikhiwa ayakubeka kube sobala ukuthi leli bhere okukhulunywa ngalo ngelisikazi. Njalo leli bhere yikutolika kwamaBhayibheli ethu, ayisonyamazana esilayo eAfrika, inyamazana ekhona eNorth America leAsia. Inyamazana eyisimanga ibhe. Kungani kanti uHushayi ethatha ibhe ensikazi eyifanisa lenkosi uDavida ukuthi lapha khona uthukuthele njengebhere elithathelwe abantwabalo? Abafundi balinyamazana bathi bona inyamazana le iyamangalisa ngoba inyamazana engalingani lesilwane kangako, kodwa iyakhula iphosa ilingane lesilwane. Inyamazana eloboya obunengi obunjengobemvu. Inyamazana futhi eyisimanga ngoba iyadla utshani konke lenyama. Nxa inyamazana isidla utshani konke lenyama, siyakwazi ukuthi inyamazana esingathi ilodlakela kayiladlakela. Inyamazana le esikhuluma ngayo ibhe, okunye ukwenza kwayo iya hibernate ngesikhiwa. Iba lesikhathi esithile ihleli icatshele umkhanto. Kungaba zinyanga ezingu6 kumbe zibe ngu7 icatshele umkhanto. Inyamazana le njengoba sizwile ukuthi inyamazana edla utshani ibuye idle futhi inyama.
inyamazana le ayilalo ulaka, ayiladlakela futhi. Ilodlakela, sorry. Now, inyamazana okuthiwa yibhele, ungahlangana layo nje egangeni, ingabe le ndaba lawe ihloniphi phambuke iye eceleni. Ayiso inyamazana ongothi ungahlangana layo iba njengesilwane ukuthi ihle ikudumele. Hathi kayinjalo ibhe. Ibhe ilokuhlonipha. Kodwa njengoba sengikuvezile ukuthi inyamazana esikhuluma ngayo lapha inyamazana ensikazi. Bathi bona ngenyamazana leyi iba ingozi kuphela nxa ungabonakala ungazani ufuna ukuba ingozi ebantwaneni bayo. Ungatshengisa ukuba ingozi kayikulumi njengenja, bathi iyakudabudabula ensikazi. Now, inyamazana le ithatha inyanga ezingu-6 ingahayibhanethanga isebenza ukudinga ukudla. Iyadinga ukudla izifide. Bathi phansi kwesikhumba sayo kulamafutha angaba lobuqatha obuyi-10 millimeters to 10 centimeters. Kuthi ukuthi umzimba wayo omnengi walinyamazana ngamafutha kuphela. Amafutha la azayinceda linyamazana nxa kuyikuthi iku-hibernation. Kuzafanela ukuthi nxa ilabantwana kumbe ngoyedwa kumbe babili bathathu, njengoba ilakho ukuthi ibe labantwana babe bathathu, izafanela ibamunyise ucago ingaphumi. Kuzafanela ikhiphe ucago ingaphumi phandle. So nxa kungayiso sikhathi somqando kufanele idle ikwanise ukuthi inyanga ezingu-6 ziyephela abantwana bezuza ukudla kiyo. Now, ingozi yalinyamazana ensikazi ngenduna. Induna bathi yiyo i-threat enkulu ebantwaneni. Unina uhleze esilwa evikela abantwana kuyise, ngoba uyise ulakho ukubabulala abantwana esenzela ukuthi umama alungele futhi ukuzala abanye abantwana. Ngakho ke abakhangela ngale inyamazana bathi bona zinengi izidumbu zamabhe anduna ezibulawa ngezinsikazi zivikela abantu abazo. Now, inyamazana leke njengoba ngitshilo ukuthi sizakhuluma ngomama namhlanje ngothando lukamama. Umama i-achievement yakhe enkulu edlula lokho akwenza ku-politics. I-achievement yakhe enkulu edlula lokho akwenza edinga umnotho. I-achievement yakhe enkulu ayithola enze okunye ingeke yedlule i-achievement yakhe yokuletha wonke umuntu lapha emhlabeni. Wonke umuntu osemhlabeni came through umama. Now, umama unenhlonipho edingwa ngumlimi ukuthi umhlaba umhloniphe umama, ngoba ulothando kungane zakhe olufana lothando lukaNkulunkulu ebantwini bakhe. Umama nxa esiza emntwini ezebumba imuli, umama ubuya just to come and sacrifice herself, engalalutho oluzabuyela kibo. Now, umama nxa ebuya emendweni okuzamenza ahlale emendweni, okuzamenza ezwe kusithi ungasuki ngabantu abakhe. Uthando lukamama kumntwana, no word can describe that love. In fact, ngesi-Greek lubizwa kuthiwa yi-phileo technos. You can't describe this kind of love.
Luchiyene kuphela lo lukaNkulunkulu ngoba olukaNkulunkulu yi-agape love. But lulama similarities loluthando. Ngoba umuzi ngumuzi ngabantwana kumama. Umhlaba kumlimu ngumhlaba ngabantu bakhe. Umama kulesizathu esokuthi sicelebrate uthando lwakhe. Ake sizweni abanye abagabaza ngabazali babo abakhuluma kuhle ngokuzalwa. Bathi bona lumlobi uthi yena, mothers leave all their personal needs behind so their children can have everything they need. They will not sleep or eat until you come home. And they know you are safe and sound. Mothers will protect their children with the price of their own lives. Now, iprice ebhatalwa ngumama emulini, ubaba ngeke abe layo leyo nhlawulo ngeke. Omunye umlobi uthi yena, some of us only get to understand the mother's effort once we become parents ourselves. Better late than never. But the ugly truth is that sometimes it can be too late. So we should learn to say thank you and I love you, mama. Every time she cooks our favorite meal and every time she calls to check up on us, sharing mother is also a great way to let her know you are thinking about her. Now, ngikhuluma ngomama as a woman. Ngoba singeke sikhulume ngomama engavelanga kubo mama. Ngithe mina inyanga kaMbimbitho inyanga yokucelebrate imisebenzi yabo mama. Ngase ngisithi kubo mama namhlanje sifuna ukucelebrate umama kwabesifazana. In fact, ipower kaMama yiyo enze ukuthi umhlaba ube yilokho esikubonayo namhlanje. Njengoba ngitshilo futhi ukuthi kungani insult ukuthi uHushayi athi yena inkosi ithukutele njengebhere elisikazi. Phela siyakwazi esintwini sakithi ungezwe indoda igabaza isithi mina ngingujamela uvodloza utsho isilwane esiduna katsho esisikazi. Ungazi umuzwe esithi ngingumthembo mina osithembayo utsho idube eliduna hathi elisikazi. Kuyisimanga ukuthi uHushayi asilethele inyamazana ensikazi ngoba kunengi okufanele sikufunde kulinyamazana ngomama. Njengabalobi besitshela kathesi bakhuluma ngomama. Umlobo omunye uthena, a mother is not just someone who gave birth to a child. If you ask me, a mother represents the combination of feelings, behaviors, and sacrifices that occur while raising a child, whether the child is biologically hers or not. Umama nguye ngikhuluma ngaye. Ngikhulume ngebheka nenginengi kulinkulumo. Wathi kasitshiyane lalinyamazana engithe mina ivikela abantu abayo at all cost. Bathi bona lapho iyape iyayipartnethe khona akufikeki ngoba kulabantwana. Ake sichiye linyamazana ke simkhangele umama directly. Ngubani umama ovuma ukuthi umntanakhe aphathwe buchapha ekhangele? Akekho, ngoba uthando lukaMama lo mntanakhe cannot be described. Akula mama olichapha ngokuthanda umntanakhe. Balutshwana abanjalo esibabona ukuthi kwesinye isikhathi uyabegula ingqondo, kodwa ongaguliyo umama ngomntanakhe kadlali. Nxa ufuna ukumphoqa phoqa umntanakhe. Now, umama silokho esiyikho ngenxa yabo mama. I-insult enkulu kakhulu yikwekela umama edubeka ukhangele wena uhlezi kuhle. Ngoba i-price eyabhatalwa ngumama empilweni yakho, you cannot redeem that price. Umama njengebhere, she will fight for her children.
Umama abakhuluma ngothando lwakhe bathi bona umama is different from ubaba kachana kakhulu. Ngoba umama uthando lwakhe ngabantwana ubaba kalalo. Umama nguyedwa olento ethi yona loba ngazazala abantwana bangu-10 uyabashare uthando equally kungala ukuthi omunye ulolulutshwana omunye ulolunengi. Njengothando lukaNkulunkulu othanda umhlaba wonke 7 billion yabantu. Umama uthanda umntanakhe. Now abanengi today asebekhohle ngabazali bakhohle just this one thing ukuthi kona bayilokho abayikho ngenxa kamama. Umama, it's unfortunate ukuthi amaphephandaba ama-television akhuluma izinto ezibuhlungu ezenziwa umama ngabantu abangamaziyo. Ngithe mina umama uthando lwakhe alulamazwi angaluchasisa. Nxa ekhangele umntanakhe ulothando, yikho sibona omama bayibo abasala labantwana. Lanxa indoda ingafa abanengi basala befunda bekhula besiba ngabantu abaphakemeyo ku society ngenxa yabo mama. Ngoba umama kasoze alithenga itennis umntanakhe engalaluthe enyaweni, she will never. Njalo umama akasoze alala ubuthongo umntana engekho. Now abakhangela ngezempilo zabantu bathi umama angafelwa ngumntwana laye ulamalanga athile efile lanxa ephila phakathi kwabantu ngoba kufe umntanakhe. Baningi sibabona emadorobheni loba ngaze kube yiliphi idorobho eyisiphofu engazange ambone umntanakhe embamba ngezandla kuphela kafuni laye lo mntwana. Nxa ufuna ukubona ukuthi usenze inkinga enkulu hluthuna umntwana wesiphofu estreetini umthathe ezandleni zikanina. Unina abeleqinisa ukuthi umntanami usethethwe. Mama angagqotshwa zimoto esephaphatheka edinga umntanakhe engamboni. We are what we are because of our mothers. Omama basithanda ngothando olunjengothando lukaMlimu. Uthando lukamama lujulile. Uthando lukamama luphahla. Nxa kulelanga uthando lukamama luyavala ilanga. Nxa kulomkanto uthando lukamama luyavala umkanto. Now mina ngike ngakhulela ekhaya. Ngiyakwazi mina ukuthi esibayeni inkunzi kazibi mbili iba yi1. Isiba yi1 nje eyinye isusiwe ngenxa yayo ngoba ifuna ukuba yiyo yodwa lapha esibayeni. Iyo yodwa ithole lingalahleka umntwana angalahleka wenkomo. Unini uzakhwaza ubusuku bonke. Uzakhwaza kumbe izulu liyaphazima, uzakhwaza kumbe kule tsani uzadinga umntana kumama. Kodwa inkunzi isazi ukuthi iyo yodwa yiyo eresponsible ngabantwana bonke laba basesibayeni. Iyabilela isentshisa. Ungayibona isiphakamisa ikhanda isizwe ukukhonya kwenye inkunzi. Isikhalela ukuvikela omama la ayilandaba lethole. Now we are celebrating uthando lukamama. We are what we are because of our mothers. Now, iBhayibheli encwadini yeZaga chapter 20 verse number 20 ithi othuka uyise lonina isibane sakhe siyakucitshwa emnyameni omkhulu. Now, if I was reading this from a Zulu Bible, umnyama omkhulu bekuya kuthiwa isigayagaya. Isigayagaya ngumnyama ophosa ubanjwe ngezandla. Othuka uyise lonina isibane sakhe siyacitshwa esigayagayeni. Kulento ongasoze uyithandazele kumlimi uyithole.
Into okuthiwa ilakhi kayikho ezulwini. Ezulwini akulanhlanhla. There is no luck in heaven. And njalo ilakhi ayiso language kamlimo. Ilakhi izinto ze-chance. Kumlimo kulesibusiso. Nxa iBhayibheli lisithi lona othuka umzali. Isibane sakhe siyacitshwa. Baningi sibabona becitshelwa amalayithi abantu. Uhamba phakathi kwedorobho elilamalayithi kodwa amalayithi acitshiwe ngoba ulecala ngomama lobaba. Usuke esilwa lobaba lomama. Wayegoli akula lutho igoli kayisozifika ikutshintshe umnyama. Umnyama utshintshwa kuphela usubuye back kumama wazaxolisa ukuthi mama ngikuphambanisile. Ngoba oqalekisa abazali isibane sakhe siyacitshwa. Akula nto edingwa njengelakhi. Ilakhi yenze ukuthi izinyanga zibe kubusiness. Ilakhi yenze ukuthi abaprofeti babe kubusiness. Ilakhi yadingwa ngabantu. Here is what the Bible is saying. Othuka abazali bakhe. Inhlanhla ya ayidingayo iyacitshwa. Uyahamba emnyameni omkhulu. Now, let me come back to the mother again. Umama, baningi ngibezwa mina. Uthi yena lo mntwana lo. Uyisilima lo mntwana lo. Ngikhaya ngithi akula silima uzange kuzalwe silima. So ngazani umama wabe ethwele inhlanyelo evela kibo. Ezilima. Esala kuphela ubaba ukuthi hayi ngeke kube ngumntana nami lo. Kodwa umama zikhona izilima namhlanje esezingcono ezinye ziyabusa ngenxa kaMama. Umama will stand by her child. Kasoza kuchiye umama. Ngikhuluma ngomama uthando lukaMama. Each time nxa singcwaba omama, I make it very clear ukuthi namhlanje sizengcwaba umhlaba wabanye abantu la. Ngoba umama is our world. Ungumhlaba wethu. Umama uyikho konke esikudingayo. Sengivele ngatsho mina ngathi umama kalithenga itennis umntana wakhe engalaluthe enyaweni. Umama izikhulumi zithi loba ngaze umzwe zithi all right bye bye. Uthi bye bye kuphela but she will not let you go ngenhliziyo yakhe. Loba ngaze ukhathi indiza mchini uye UK uyabe kuthwele ngenhliziyo yakhe. Uthando lukaMama lujulile. Now, wathi inkulumo lokho ngingakaze mfike emaphethelweni alindaba. Akula sizatho whatsoever why omama bengeke bathandaze bakhonza umlimo. Asikho leso sizatho ngoba balayo into engumfuziselo kamlimo enhlizweni zabo. Balayo into econtroller umhlaba uthando. Akula sizatho esingenza umama angakhonzi umlimo ngoba ulothando olufuze uthando lukamlimo. Incwadi kaMtshumayeli chapter 6 verse number 3 ithi yona umuntu angazala abantwana abazinkulungwane azala abantwana babe banengi kodwa nxa labo bantwana lokho kuzala kwakhe kungamuphi inhlala kahle futhi abuye engasabi lo mngcwabo ohloniphekayo ngithi konje ngawaphunzwa. Leli bala linzima elikhulunywa inceku kamlimi uSolomon. Wathi ngifunde uba umuntu ezala abantwana abalikhulu aphile iminyaka eminengi ukuze insuku zeminyaka yakhe zibe zinengi kodwa umphefumulo wakhe ungasuthiswa ngokuhle futhi angabi la kungcwatshwa ngithi umphunzo ungcono kulaye. Now umuntu angazazala adume ngokuzala kuthiwe lana ndodizele lwana umama uzele lwana. Loba ngazadume njalo kodwa lokho kuzala kwakhe nxa kungamphi comfort kungabi le ndaba laye abulawe indlala enezele ahambe nqunu enezele ngithi lo mzali ngawaphunzwa ngakungcono. Ngithi
nga waphunzwa lumuntu ngakungcono ngoba ngakabanga lokubazala ngoba wahle waphume ngekho. Now ngikhuluma ngomama. Yena lo mama namhlanje angisuki kulindaba kaMama le. Umama othi nxa esebenza emsebenzini, ephuma emsebenzini, indlela yangikhaya kayilahleki, uhamba straight ekhaya ngoba kulabantwana. Bangaki obaba belahleka indlu ebiza yena, igama kuMunicipal nayo kwaziwa yena, inamba phandle ibhaliwe, kodwa uyalahleka ubaba. Aza phapha mekusasa kuseni ngo5. Kuthi ngilahle. Akula mama olahleka indlu yelabantu bakhe. Njalo obaba abanengi siyababona uyayithengisa indlu abantwana bephakathi. Alwe lo mama azalwe labantwana. Abathi abantwana besesitubeni yena esiya nathutshwala ngemali yendlu. Ngithi mina ngikhuluma ngomama. We are celebrating i-achievement kaMama yokusiletha emhlabeni. At the same time ngilobizo ukuthi nxa ubungenzi kahle kuMama, do the right thing now. Yenza into eyiyo manje. Umama, no wonder umlimi wafaka ibele lomntwana kuMama. Ngabe umlimi wafaka ibele kubaba, abanye abantwana babeyalilandela ebhawa ubaba ehambela lo Jose wayenatha utshwala. Kodwa ngoba likumama, umlimi uyakwazi ukuthi into engayifaka kuMama iligugu, kasoze ahambele ebele ebhawa uzamunyisa umntwana. Ngikhuluma ngomama. Glimpses of God's love in the love of a mother. Nxa ube ungamazi umama mhlobo wami, ngiyakukhuthaza ukuthi njengoba uNkulunkulu emambula kanje phambi kwakho, do the right thing ngomama. Ngoba kulamaviki amabili ikhulumile enye indoda yathi yona abanye bayagijima levangeli. Ngapha ngikhaya izinto zingamanga kuhle. Bayagijima ngevangeli. Izinto bezithiya zimaphasalala ekhaya. Zona ngikutshele namhlanje, lobu ngaze ube uphumelele kanjani ungalandaba lo mama, you are going nowhere. You are going nowhere. Now, abanengi bachaya umduli ngenxa yabo mama. Umuntu abe lesibindi esokuthi atshele umama ukuthi mama uyisifebe. Ngitsho la izolo indaba le ibingakhulunywa nguwe. Ibindaba yabafowabo ibingasondaba yakho. Lokutshela umama ukuthi uyaloya ibingasondaba yakho. Eloya enjalo kulelizwi likamlimi ukuthi makahlonitshwe. Umama uyahlonitshwa noma kanjani. Uzibona njani izono zikaMama? Ubona njani ububi bukaMama? Yena umama eza kuthi wena ubotshiwe usejele uyabeloko sithi mntanami. Umntanami. Now, ngilenkuthazo isihlobo sami ukuthi lina bonke omama elingakhonza umlimo ngicela libuye enkonzweni. Buyani enkonzweni ngoba kalila sizathu sokungakhonza umlimo ngoba umlimo ufake into yakhe enhlizweni yakho. Angangimaza umama ongalandaba lokukhonza umlimo ngoba livezile ilizwi ukuthi enhlizweni yakho mama ulothando olungachasisekiyo wena esilubonela kwabakho abantwana. Now ngicela ukuthi ngisiyagqiba le inkonzo ngibe lomkhuleko ukukhulekela omama, but ngingakakhuleki I have these words to say. Ipower kaMama kayikho ekwakheni imiduli egcwele idorobho. Ipower kaMama isekwakheni izimuli. Njalo sometimes obaba they are careless ngomama ngoba bebona nje azani umama kayisolutho. Amzamtshela ukuthi uyinja phambi kwabantu bakhe.
into ezila kangaka. Imuli yakho imuli ngenxa kamama. Ngifuna ukugqiba ngamazwi kaElinor Roosevelt. Uthi yena, mothers are like tea bags. You cannot know their strength until you drop them in a cup of hot water. Ipower kamama ibonakala ebunzimeni bokondla imuli. She's there esondla imuli yakhe phakathi kobunzima. Ngibe sengikhuthaza ukuthi wena ofuna ukuzibulala uchiya abantwana, ngiyakukhuthaza ukuthi ungazibulali ufela indoda uchiya abantwana bese sithubeni, ngoba umlimi ulecebo ngawe elokuthi wondle labo bantwana. Kusasa you have a story to tell. Ngizakhuleka manje. Baba siyabonga kuzivezela uthando lwakho, ngoba izulu ayisozulu umuntu engekho. Yikho kuzakwenza ukuthi uze masinyane uze sithatha, ngoba izulu lesizungu ngathi. Ngoba intokozo yakho baba izacwaliseka nxa imuli yakho isisezulwini. Njengomama umuzi kasomuzi kungalabantwana, umuzi kasomuzi umama kagcwaliseki nxa abantwana bengekho. Baba lolu thando osivezela lona ngemva kwemini, ngiyacela msindisi wami ukubana lwenze lusikhathaze ngomama. Sibone ukuthi umama is a sacrificial lamb ezimulini zethu. Uzemotshwa engalalutho azaphuma lalo, emotshelwa thina. Umse wakho kawube kubo mama bonke abalizwa leli lizwi, ubusubapha amalanga amaningi okuphila. Amalanga ayisipho ukuze basondle, ukuze bawondle imuli zethu. Bavikele ngitsho la kuyo imikhuhlane ehluphayo. Ngitsho la kuyo imikhuhlane enjengabo COVID bavikele baba. Kuyikucela kwenceku yakho ngoJesu umsindisi wethu. Amen.